By your buy and come correct. Ya wa enkrofo they are very good. Obenya employment visa, obe rema, ejuma ne da ho clean by enough form. Say ejuma no enough form. Before you get it no enough form. Enti se obi ba no ka kire say me ji wusika na me de wo ko Dubai akoye ejuma wo ho, visa da ho, obi bia da ho. Make sure say ne all can no correct. Tourist dia obetumi akwa akodi 3 months. No aba. Ba nipa no so de ba be hotel reservation bibia da ho ama clean obekwa akoye no aba. But so ka kire wo say ejuma no aye ready dada. Yama working permit. Yama working visa. Me pacho ye very very careful. Because companies me be okromo nyina mo nan so. Me sponsor ka kire me say ena ma obi ejuma oduba bia o hia sponsor o. Who he obi obeta sponsor na dey na oye. Sponsor no sponsor wo visa. License. Okay. Obema wo license. License no you are entitled to employ people on that license. Okay. It's a license no near oye indeed your free kro ni mankasa no. Oye kro me ni nankasa no free ho no. Sa na krata na license no dey ama wo no. Sa license no eno na wudi ye adwuma na so utua ne ka. Nti sika no obeje ne de. It's on the microphone to do a license so. It's every 2 years be able renew contract with license no e Dubai. U renew u say sponsor. It's on no papa no 99 license so. Wow. 99 no na me pen na me ye oba me da 99 ni nyina so. And also me so ni pa me man problem si obi a. 99 ni nyina. And papa na punishing pa ma oye penyimu pa osori anopa nti amanka ente na mebreye no because no mo feel say papa no on osori anopa obompa ye ema the whole Emirates 7 Emirates ni nyina otena radio so no abompa ya ma obia no aka kire say ye papa menye bone do unua menye ni say asusu na bone ono ye enti ma wo de letter no ko dru baby na ye hu ni din a no mo nyini okay. Omunyini so no na yesa. Ono no yesa. Na I te say de wo na wo twa ato no so. Me na me twa ato eno na ma me breye no. Because oye obi a oye penyimu papa ogina ma eho no onye obi a me fa ne say oye widower na say oye krani na say o like otumi ekogina wasem ma wa o kan eda from a good obi be accept because omu bu ma ewo ho sa respect no omu de mom ma enne nyina me wo client am treat you online ewo Ghana ha. Wow. Me wo client am treat you online up to now me wo Ghana. Yeah, me wo Ghana ha. Me ni omo e man ewo ho no they love me so much and they treat me very well. But ma bisa ho say wo ko ne say why ena eje ewo ho obi wo ho beka say housemaid ewo ho ampa ewo ho. Okay. Nipa na ye wo visa ma ebi mu wo a companies wo ho a omo no employ microphone free ha a omo di omo ma house help ewo ho. Okay. Eno no wo license ebi mu ni license and wo na say wo ye sign investigation ni hu say eti de my say me fa na me kan abayo bi o ye tire kama na no me hwehwe na chi akwan me hu na de ye say okoku wait ade ye so okoye adwuma 1 year na wa pesika de aba ebi mo nsare bi so obi wo so akwakoye house help eni ade my steps no se obi wo sa desire de nke beka setena ha ya na ye wadwuma but who can he wo mu ntie kwa na obeko eti se wuntie a ye de pese ye boa na akwa watimi aba asomdwem eti ma part de on de wonimu yi ankasa wadawroma so obi si chinchina etwan Dubai na obeko Kuwait na obeko Egypt na obeko a na se company bia ka che because dodo na kasa company a beden won say company we a genuine company or license ena niema wo de be ma no a beden won say we nyina ye kama nti me kwa me nkonya problem because they wo kan e bia wo genuine ones wo ho ena wo fake ones wo ho e ampa adwuma wo ho house help wo ho ene ade ma yen eyi nhyehyeye na deda ho no na ma yamfa wuti ankwa nkuruma fe wuti hu ba bia na fe enye ma minimo bi a oye address wo Ghana ha waka Dubai okodu yo ye 3 months visa na ma no say ombra no me yedwuma oben me pa ba me man ti so committee so kwa kama mama nanko ena okodu on 3 months ni du ye no
ye went to me and your Jumanya into a cow. It's a basa obey. Oh, to me, this a yacho. Ah, this ya chiwe deporto. I and I answer one to swear. Na amnesty bahwa. And you know what me akwa bagini na yet to be amo. Say ubit me akwa chrome asaba. And a ma dear back wo Dubai and say, you'll be a friend of flashing eye. Bebre nim e Ghana bebre nim saa de flashing eye na ne de ye be flash we ni red Dubai de bi obi o red Dubai bia on check it odu airport a ye de bibi si o man ye de nini ehwem ma o letter no wa feel letter no wo be feel e wo Ghana na o de akọ back na o company na assign no wa kire so obeje usika sei e bi o ma 3,000 dirhams a month 4,000 dirhams a month and no wa san de abrew no wasan filis our forms no na wasan dia iti ni bibia procedures our company ni mu nyina ye de ma e wo Ghana o ansa na wako nipa na be ka kire o say edwuma ne da ho dada saa nyama ne nyina o ubenya no ha ansa na wako ese ansa na wako ba nipa ne ka say ubedru ho a na say azan ka e 3 months na o de ma na o de ko enti visa na o de ko na 3 months eno so be so sesi a e be so sesi either 3 months and 6 months but 3 months na 6 months na mini so mu jae ma Dubai no mesi some bibi yem emu ano masisem ente 3 months ni du a uwie a na wasan akọ another we me fa ne say why paper for e bia 3 months no na wasan another 3 months okay na wasan de ayede ultimate renew e wo ho no ultimate renew okay it will renew a na wasan na wo shem ente aka bia aka 3 months 1 month a ama na ewo no no wa renew visa no e wo inside and you bit me atena ho e renew sa na we renew na wo shem but say want me anya renew no na say e pa ho a ma everyday bia 300 dirhams down so e kada wo so mama part ma mi musa o yemfa ne se obi wo ha wo timi akọ Dubai ana se Kuwait ana se wa hye adwuma se a wo ye wonya ska ne botaye ne se fine yemfa ne se bi kra nipa na o man no wonya working visa wonya labor visa wonya bibia nipa na botaye ne se okopeska no asan abagana na meka ye de yempese obekọ baabi abate ye den ya mobekọ eti ese ye boa mo ne yetumfo ne ma mo nyansa se de be ya se nipa ne chance na so wo ye adwuma na ye chance ye tua ne ka yemfa ne se company na de ne ko ye na tene de ono so anya ne dia ekwan be na obefa so asevu sika no a se 1 year kro na se 2 years no kokodi obi a Kuwait na se obedru Ghana otimi sampa makọ bread sika na bedru Ghana ha obetimi asesa because omu nkrofo wa ha omu koye business wo Dubai tu obetimi dia ma o makọ but obetimi omu besesa no ha omu besesa no ha okay dia ma now dia akọ na wo so wanya bi enti sa dia itu madam ni bisa obeka yen se no na unyi obi wo krom ebia ukoto ade na unyi obi na ode ma ne se wonfa nkofi iti de bia opi a ka chere se wanya obi a udi skama na ode kofi anti odim se skani ho enye sa dia na madam nye papa ni timo odin a ma we wie adwuma no e na obi no betina fine ma wo hu ni timu da wo ya kono ebre be so ma wakọ no oso wie ni sika because ebi opese wo tena ne nchen ya na akoso asom no esom no oso so pese oba ukrum oso pese oba ukrum enti obey of obi wo obey of fine 1 month na wo de be kono se na be ya obesan ye visa ma wa san ba bium e na company na oje wo ne nsem no o de company ma se wo na company na enye papa juma na wo ye ne papa o company ni duty se o sesan okay company no de wo call ye no say ono be yi wo free wo de wo ko baby foforo na company no untimi mfa wo sika no me de me nipa no ko pesika nti na me ka ho ase untimi mfa wo sika no ma company no ma o me fa o ah company no me fa o